Dumi, mabali namin. Baka patuglip matang boya ti telebisyon. Hindi pa malangay. Inagdap mo matan. Uy, makatuglipak kami na. Kat no nagmayat to, pa'y buy-buyam. Awan, Animal Planet. Ado ti madiscovery ijay may papaniti characteristics na iti animals. Kang runa na iti atap nga ayaw. Ayun, kay kayat ko abuy-buyaim day jay. Agbuya ka. Iyon ko matlang ti TV. Ay sanan. Inton maminsanan, tani. Ado ti aramidak. Manaktak daytan. Mabalin mo mo't ngay tantanag iti aramidam no kayat mo. Awan mo't bus mo. Agpayso nga awan boss ko. Ngambos ko matlati bagbagik. Narigrigat asalaw nga singan tibukod agbagino daduma. Ayan na nakamoy. Wen, ngamnas kan ngay kamakam ko iti init dagi jenispin ko alina baak tapno agmagadan iti husto. Nagrigat dagi subli-subli iti pagibilagan. Tala, makamu ka. Sige, tenak pa agibalaybay. Di lang makataltal na ni Rosa. Minton ko nabanog to man ni Chusto. Iridap ko man kitne. Madino kontrak na ito. Nagsakit to man ti ulo ko. Kurang nga talaga ti turog ko. Grabe. Tigri. Leon. Kas kada buhaya. Di binoy buyak. Ang mga namatagtagainap ko man na gitya. Gasto yaklatang. Simbang puta ni tata nga nagapo di Palawan. Nagdiretso di barangay hall. O kahit kumusta ka no? Itultuloy nan Santiago yan di farm tinagayim ng Amerikano. Talo abulan di in-file na vacation leave na. Kat amangan ilayon na kanon ti ag-retire barangay official. Oo. Mama, ti aktukit din na panawan na ti kina-outstanding barangay chairman na. Mabali na kasta. Maay-ayo ka unay ti trabaho na ijay. Tirigat na, ikuyog nan sa ninanam. Kan amangan na pati sika. Kat, sika ngay. Sumurot ang agpasyar. Ang ti agyan ijay, saan siguro? Kaslasak ti endorso naag-uway si barangay chairman. Oh? Intaman nga rin di balayda. Amuan tano niya talaga ti plano na. Ay sus, mamati ka man kan saan dumeng. Gagayim ko dagaya kita tinarurungsot nga ayop. Isong agsubliak pa ijay. Nagawi din iya Amerika jagayim ko. Ket siya ting kargado ija farm na. Kastaya. Kasla mamati akaragit ibagbagayo ah. Ay sus, mamati ka tapod no. Di oras sumurot kayo tapno makita yo di bagbagak. Ay, jakpati kita ako nakentatang morusa. Uray siyak tupay nanang. Ngam no makitak nga tadagit ibagbaga ni tatang. Ay, mabali na mamati akmutan. Di man plano ni tatang yu katikuyog datakanaw. Agyan tayon ijay Palawan. Anya? Wen Rusa, naimimbag madla kano na data ijay. Daga si kaso katakwada. Ikan siyempre,
No sumurot ka, kapilitan na sumurot mo't ni Dumeng. Saan na makapagkad-kad iti kaya ni tatangyaw? Wala kit di ananang. Iso kasaritam tumanag. Ibagam asumurutan ijay, tapno agpanunutan na imbag. Makamulangan ni Domeng no di sumurot. Basta sumurot ni Rosa. Wan, nagdesisyonan ni Rosa. Sumurot at talaga kadatan. Nagbatian nila kay na, no talaga adi na kay ati umay tapno adamot ko makatulungam. No talaga asan nga umay ni Domeng, nilangan ungal di kadwa. Di ngala pangurangan. Wan, nasingput mo't na jay. Bagketada nagagat a baon-baon. Ay, wan talaga anasingput ni Ungal. Mayat ngagpaiso no ikuyog tayo. Tayson ti katulungam. Tani, talaga asaan sa asumurot ni Dumay nga oren no ikuyog ta ni Rosa. Nasayat mat, no sumurot ni Rosa. Bayan na niya asawa na. Masadot la siguro akas iti kunam. Saan? Mamate ka talaga asan nakatulungan di manugang ta. Pahitam kit di Sala nga imot gayam tinaunag ditultul na. No di pa'y kat paidam. Kinsadot pa'y at tumulong iti katugangan. Ala, husto detan, makabasol ka manan. Uray kat kinunamat ni Rosa a panunutin kanupay ni Dumay no sumurot no saan. No di sumurot ni Dumeng, si kanti sumurot kada kami di Palawan ungal. Mayat ka? Una. Day talaga ayam. Anyak trabaho ko nga ijay, tata. Agsakay ti baya. Kadwa enak ngagtaraken kada giti atap nga ayo pijay. Paamunta dagiti atap. Oh? Agpaamo tayo ti atap? Anya dagijay paamuntay, tata. Leon kan tigray. Oh, nagmayatain. Anay? Anya gayam di paamunta, tata? Leon kan tigray ko nakmait. Ay! Manjak ka! Sos! Leon Kintigray! Ay, manjak! Kwartam lata kwarta mo, tata! Na, may isa ka mait. Di mo kahit timanggad. Dakkel titid ko aswildom. $1 pay. Tadi amok ng Amerikano ti paggapuan ti sweldo. Oh, aonday ta. Baliktada mo, tata. Baliktadan nga. Imbag pa yasak ti paambun nga ta di tigri tamabalain. Ngam ti sakki din ti mang paamaw. Oh, di ta namat na. Sige, tata, agawid ako. Talaga di mo kayat? Manjak, Jesus. Kaya't ko pa'y ti mangan itin na po'y tata. Nilatan mang duming ti paambum asumurot king ka. Sige, agawid ako, tata. Talaga madi ka ungal? Oh, pakpakawan tata. Manjak ka talaga. Sige, babayo. Ne. Uri ka ang dadako kwatit na kat. Di na kayat. Talaga takrut may tita kwatit. Ni Domeng. Way, nilatan Domeng ti paalukoy ko kini Rosa. Amo kamayat tumot la sumurot, no sumurot ni Rosa kada kami kan sa feng. Kitkaek man. Mayat to kat amaya dayo kan Rosan. Imposible ti kayat yung aramidan tayo kadagitilyon kan tigri tata. Nakaat-atap da. Sa inton kwan, mangbueltada ajar dati sumitbab. Kastada talaga. Leon kan tigri dangarud. Nakarungrungsot tila nga da. Talaga agsidada iti tao. Nakabutbuteng da. Kastala tila nga da. Ngamapaamam ida. Ado tisan amamati. Ngamamati dan tumot lang no makita da ka. Nang runa,
No nakasakay kanton ije buaya ngaglanglangoy iti danaw. Imposible mo. Dahil tang ibagbagayaw. Posible! Ay sus, patinak ka di. Anya di kinunayo, tatang. Sakayan ni Duming di buaya. Uy, Ay, pakawa na Rosa. alala. Tapno mamati kayo amabalin amapaamo dahil kalakay na buaya. Umay kayo. Mapantayo ije lagon dagiti buaya. Ay, nakabutbutan da. Ay, sus niya kay din aya. Supay, ngumay ka man. Mapantayo ije lagon. Ay, nagbakbak ta kalabandira ken kok di Amerikanaw. Asigo da mga aywan kadagita abuaya. Iswa na amo mo't kanyak dagitan. Kasta, ina. Wine, amo ka saan kayo amamati kini gusteng? Ngam, no makita yung mo't ti aramidin na intun umay dito. Jak lamaw. Talaga napaamo mo nagita buaya. Saan la dagita buaya, karaman dagitay tigri ken leon. Anya? Imposible dahil tan, ina. Ay, saus! At dala ka da kayo, no di kayo mamatay. Basta makita yun daw. Nay, dagi jetan, umaydan dito yung lakaw. Aw, mamati kan dumeng! Nabsog dagitan. Agasamot na gidimpakan nyo. Pasig a karne. Wayne, sabay lang dagitay napak-ipakilan amanok yung purwak ni bakit timya. Kung nagpaisaw, pinatay na mo't ngayon muna na gidi manok. Tasa na kahit dagita buhay at agsida iti si bibiyag. Anya? Saan dasik babon di manok nga oray mayasid ang kadakwadan no si bibiyag pay? Wayne, adamat konsensya dakit. Padadaan na biyag, sinadakit din. Matiya. Ha? Sanda mga agsida iti si bibiyag. Kasking kamot na. Abay, agsida ka ay iti si bibiyag amanaw. Oh. Ha? Kasta dagiti buhaya. Naidumduma dagita kadagiti kapada da buhaya. Sana ka mamati kung nakumangam pudnon sa. Pudno ko naktumod niya ka na. Dam, kabalam. Tay, Tito mapag dita ayan dagiti buaya asos, sana pa na umang agbibiyag Rosa. Yak pa kaya timatay. Ay, takrot ka talaga, Dumeng. Narigat ti makigasang-gasa at naglawag pa katayan daytan. Mala. Tap no mapaturid ka, kitain na. Ha? Anya taramidin niya. Tumapugak di talagon dagiti buhaya. Agbuya kayo Inang ko ni Inang Timya. May saakmot ka dagiti niyapapan iti buhaya. Ngam dinak inan Anya? Sana nakapapati talaga, Rosa. Ngam no makitam, amayapan, kat saan ngan anuan jay buaya, mamati kan tumat ngatan. Imposible. Ngam, posible, Rosa. Buyaan na. Nay, papanamon bibay. Inak agso ka, taglanguyak mo, di talagon, dagiti buhaya. Anya? Ay, por Diyos. Anya akita ti tao dagitan. Oh, buyaan nyo idan. Sige, bibay. Alay, agbuya tayo. Kaya mo di kadaklan nga buhaya. Well, Tatay Gusteng! Sinakayan na nagpaisaw. Sige, bibay anak ka.
Aw! Ipakita man ti magic di tabukot ti buhaya! Ala! Di magdira ni tibukot ti buhaya! Na, kita nyo na. Mamati kayo, Rosa, Dumay. Oh, no siyak, mamati ako, hindi pa lang. Imposible. Ganyan pudlaw! Ah? Ay, si kamot ngay gustay! Tay magic mo ngay! Way! Sakayak mo tinday ti man sa paya kadaklan. Whoops! Oo, makita yan. Alwadam gusteng, ang mga nalo noon na katabuaya. Nasakayan na. Tatang! Eh, Ang mga noilangaw na kayo ti katalman! Ay, nalaimot nga aglangoy ni tatang mo, Katrusa. Oh, mamati ka yan. Ah, Sige, kabaw baya, aglamoy ka. May kinaganda ita sinakayan nyo abuaya, tatang. Ay, Kabaw buhaya ka no, Dam! Sige, yan ako abibay! Agplastar kan! Agkarira na kita sinakayan nyo, buhaya! agsakay ka, bibay. Sakaya mo na tabaya, taglumba na titibaya ta. Huwag Yay na na. may gustay! Oh, dahil yan. Nagtupakan ang nagtugaw iti bukot ti buhaya. Na. Ay, apag iso nagsakayan, Dam! Oh, agandad kayo, gusteng, bibay! Oops. Come on, kabaw baya, die. Ala! Oo. Bimatok jay buhaya karaman ni Tatang! Una ako. Ore mo di sinakayan ni Bibay. Kita niya. Ay, uri kita ayaw! Ada magic intun lumungaw na, ha? Damday, ang mga numalmusan na gusteng kan may awan damot langan. Ay, urayan nyo alumungaw na! Gusteng, lumungaw kayo na! Ala! Awandan kan ni Bibay! Ano na nga tan? Aw, limungawan ni kababuaya! Na, ayan nga ni Gusteng. Awan mo tayo. Ay, Nay, aw! Dajay mo tantay sinakayan ni Bibay nga anak kaw! Awan ni Bibay! awan ni Bibay. Ayan nga natatang kan Bibay. Kat nung nakasakay dangan batok na iti buhaya. Na. Kita nyo. Agnangamot na kita baya. Ang mga nasikbaban na tayo. Ay. Ah, Ay, dagit jagan! Makita yung dagusting kan Bibay! Na. Yahoo! Asta! imposible. Na. Nagusting kan bibay. Inyulada kiti buaya. Dahil tati talagang imposible. Imposible. Ay na. Labatan. Oh, anyaman day tan, Domeng! Agkabawan na kita abuaya. Nalipatan dan tag siday ti tao. Anya. Ang kabaw na. Kabaw, Domeng! Lakayudan dan. Nalipatan dan tag siday ti tao. Nang agimbaga ni tatang. Ay. Kapaw buhaya na gitan. Kabaw buaya. Kapaw buhaya. Imposible. Adaya maru. Kaya mana? Tagainap lagaya. Ano na dyan? Inyo lang ti buhaya na tatang kan ti babae. Tagainap lang ang paisaw. Imposible ang mapasama kiti puno abiyag. Ang ambangan mo't na posible. Doming, mabali namin. Basura mo't gam na kiti impisok ni Rosa diti dakkel nga kuwag diti abay ti lamisa na pagmakmakinilya. Nakita mo reading materials ko nakita mo. Nanan. Masobraan man ni Rosa at diwalin diti balay. Ni tama lagi basura ti kunan.
Hindi naman la damagan no kasapulak pa dagito yung ano sa anan. Dati tayo layout ko iti Philippine history. Para iti surat at kumay di. May papaniti pakasaritan ti may sa abitirano anawarsak. Hindi may kado agubat sa ngalubungan. Uy, isulat tayo plat ko. Anjak na ituloy. Nagputakilat nga day di napanunod ko. Analaklaka suratay. Dito eh. Naisurat ko gayam dito eh. Di may papaniti sinauwi din ni General MacArthur. I came through and I shall return. Ma-refresh ti panunod ko iti history dito. Iti March 11, 1942, babaen ti bilin ti agdama presidente ti Amerika ani Franklin Roosevelt. Napilitan ang naglibas ni General MacArthur ken dagiti napili na abayabay na manipol iti koridor. Ket naglugan dati patrol torpedo boat 41 ang nagpamintanaw. Ket sakbay ti panaglayag da. Inyabkas na ti karina karagiti Pilipino ken iti lubong. I came through and I shall return. Kinunana. Ay, may tuloy ko nga nasuratan na tipat ko nga na ito. Malagip kung ti makagapo. No apa yan, napanunod ko iti mga surat iti may papan iti Philippine history. Dahito yan tayo kapem, Dom. At damat pandisalditan a pamigatam. Sige, idisum pala dito la miseta. Apay dagita basura. Kinalkal mo sa. Si kamot, inramraman mo man yung basura na iti reading materials kon. Treasure ko na kita, uy. Anya? Kaano uray lakim mabgab ti tapo kadimkat kadagitan? Una, sana napampampag. Ay napo. Kailalampay na dagita. Nagadumat ti mabalin mo abasain asaan na dagitan. Sabali na kita, uy. Makaammo ka man langan. Agdalusak ko mga rudmat, tanay, nakagulgulon kan nakarugrugitan ti unag ti balay. Bayam na tanasak ti makaam mo ka na iti adda dito, uy. Kunak nga roda na di ka basta gibulang ka na iti papel dito, uy. Tama nga noon na pakasapulak. Alawanan. Jack aggaraw dita corner mo. Makaammo kang agdalos kan agisimpa ka dagiti bagbagam a reading materials mo. Ay, agpasugnod man nga tan. Ay, lalpastikaan. Awiden tipungan. Tatarak nen tikinan. Pag kinanak pa iti utak ko. Uray. Sa narugya akong ti suratag. May papaniti veterano iti kupad. Lakay. Anya day tinasukain nak ijadaan abaol ang nakaidulinan day ti uniforme ti hapon. Dayta. Ay, idulin mo lang tayo, Ah, At nantulat na pakasapulak iti dayta. anya nga rod day toy. Sinantawing mo't anakarusan asabot tinyog day toy. Wan. Ay, sinankot sara ko naman.
Uno, kutsara asabot tingog dayta. An-anom daytoy aya. Napatag dayta. Isubli mi di baul. Pakalaglaki bakit day di amang. Kasta. Jak manambo. Basta sakbay ang nagsatan. Inyawat na idi kanyak dayta. Addan tumang biro kiti dayta akarupropa na. No karuprupa day di amang mo timang biro ko namang sapol. Di karuprupa mat. Sino kumamot ti sa bali pa'y akarupropa ni amang ngay? Saklaeng ti karupropa day di amang mi. Tasyak ti urig aputot na. Un nga raud. Amin ang dagiti kakabsat no itiruar kat saan na akaruprupa. Gapo ta imala da amin kadagiti innada. Kat no ti imbaga day di amang sapol iti daytoy kat karuprupam di. Si kamat laang. Ay, uwan ka ta. Tapno ka na yun amalaglagip mo day di amang. Kan amangan no swerte mat daytoy. Usaram kit di Kutsara mat anaglawag daytoy nay. Imbag kita na idumduma kutsara. Mabalin ba? Ikabil ko iji pagikab-kabilan ni ti kutsara. Taisot pagkutsaram na mangan ka. Bareng no swerte. Chairman, at nakasla na yaw awan alakay dito sa angot ni Barangay Hall. Ay, tulungan tayo ano na yaw awan. Nanyat ko na aya. Awan mo tiyag susurot ng bagbagana. Kaslapay ka di mangkigkig taut. Aniya. Talangkyaw at talangkyaw. Hinton kuan, dyan na ti kasla tumaray. Ang mga nagbagtit mo. Saan samag? Sige, Suday ta. karitan ka! Take cover, man! Ne. Take cover, man! Japanese army are coming! Ay, sus, kapsat, sino ka? Magtago kayo! Lamang! Umayin dagiti bayoneta! Sige, aglemeng kayo dito si Ar. Ay, sus. Agbalan sa amot duming. Tsaka mo, Chairman. Agam, anyat pamayan tayo nga. At damot nun dito. Amon tayo no asino. Naglampong. Laklakayan, alampong. Urayan tayo arumor dito naglemengan na. Huwag, narigatin. Ang mga no impostor mo dito. Uno, ang mga no adik. Adala amin dito na. Ngamni, agsagana ka itanyaman ang mapasamak. Tay kunakon, saan tayo nga amo no asino dito? I am looking for someone. Someone? Someone like me? Oh, no. Someone like me. Kasking ka? Yes, kaskanyak anataur. Natair ka no? Barangay Nagbugsutan. Am I right? Yes. One. This is Barangay Nagbugsutan. Yes. Saan anadanon dagiti hapon daytoy alugar iti? Guri ka man. Asino ka kadikabsat? Sorry. Nalipatak san tinagan ko. Agam, addaman balagip ko. Ken, dito iti naturong ko. Taiso ti intudtudo dagiti nagdamdamagak at tao. Aniya? Barangay Nagbugsutan. Dito kano ti pakasarakak iti makaibaga no asino at. Aniya? Ay, saan ngagsusur ti bagbagam kamsat? Ti utek ko. Makulkul lang amin no daduma. Nang runa no sumungad dagiti hapon.
Nabayagan nga awan gubat. Pimanawan dagiti hapon dito Pilipinas. Nya na bayag. Ket no idilakal man. Anya. Ay awan din. Nadanuman sa akin dito udak da iti pada alakay. I found you! Mira, awan rugit iti robak. Sika! Nakita ka! Hindi na ka ko binapadala kay Salbag. Bakla ka ka de. Hindi na ka ko pa ni pananak. Ay, dakit tatang. Stay chairman. Ad-ada saan na pumano day talakay. Di mo pigsaan na tiyang ibagbagam. Tamang ano pa isun na ti sana pumanaw. 1, 2, 3. O, na. 1, 2, 3. Sumuro man rin. Ha! Mansay! Hapo! Na, Mga no soldado inununa na day ta. Mga no veterano. padasem to apalukatan di dulpet abakpak na. Amem no dakit di pakabigbigan king kuana dita. Kasta mo na iti panang jalikha ka na. Pulos adi na may disaw. Inkanto ikatangan iti kanin na ta busugem. Tapno makaturog no mapsug. Anya, Masyanak mo na makakitkita kin kuana. Sa bali tinarik na kiti narakop nak ngimbagbaga na nasarakan na kanun. Namin ado nga inulit na ti sa una nga I found you kung kuna na. Nakaslaki din sinapsapul na kiti naunday a panawin. kas jay mo ti pagawatak ka rin iting bagbaga na. Isa abay antay latan o di pumanaw. Una, basta san nga garami di ti mali. Oh, napaksat doon. Paghami doon nagigya salbag ahapon ija Japan. Ay, kabsat, Oh, nabayagan. Pimanaw da di ti pagilian. Adaman hapon nita ditoy, gagayim ay tawidan. saan? Dakis tagijay. Kabosor tayo lagta. Tagainap nyo lang. Tayo may papan ka rin iti hapon, ama. Ay saan? Didak isoro. Ha, tabi na'y bayang yang adanom ti kaado, tinainom kongam da kayo. Bay amon tuming. San mo amaabak dita? Ay, oo ma. Mamati kamin ka na kayo. Kasta, Ang mga lumabisin kayo. Okay kayo. Hintay mga nita kantina dita bahir ti kalsada. day taman. Ha, mabisinak nagpaisaon. Ala, ingka igatangan iti kanin na, kagawad dumeng. Di kasano, agyan pa lang diti balay, day tanayaw awan alakay. Kapilitan Amumot ni tatang. Manang nga asay iti pada na atao. Nang runa lang arudan no pada na anataengan. Padigusam. Imbaga ako nga digos. Inikkat pa'y nga ron iti pagsukatan lang. Wen tadi kat... Maditipay udnan. Sa napalay. Agdigos na dyan. Bayan, tayo nakdagdagan. Ya kaunti mangibagbaga. Nagasat kayaw naman na nga si kayo iti padayo at daw dumain. Kasta ti kunada, ina. Maparaburan dagiti man na nga asya at daw. Uray sa nyo adaw dawatay. Mayawat kada kayaw tinaimbagagasat. Ti swerte ako nada. Numaminsan, jak mamati iti bagbagada swerte. Ti swerte, dumtang iti tao, no daytoy kat nagagag. Agpaisaw, matkit di dayta. Buyugan tinasayat akababalen ti tao. Ti swerte na. Kas kada kayaw.
Adan tunay magagasat asumangbay ka na kayaw. Kasupapak ti kinasaya atyaw, iti padayaw ataw. Patsindak, tapunaw ti bagbaga. Mangantayon, ama. Dito tipinggan kan kutsara nyo. Wait a minute. Papanan nyo ngay, ama. Bayang, adan sa mapanaalaan. Anda ko tsarak dito. Di na kayat nga usaran ti kutsara ta. Ito ti kutsarak. Centenarian da ito. Ha? Ano reta? Nangisi, takasla. Orig da ito'y. Kasto'y matlaan ti maaramid aduyog idi una na apanawin. Sabot tinyog samot day ta na aramid asinan kutsara. Saan asinan kutsara? Kutsara at talaga. Magan tayo. Dumlawak rusa. Limpyon samat yutok na. I remember the days. Magan tayo. Ayan, siya nga ili ako na ni Dumeng chairman. Kung nagnuanda dito balayaw. Ay, san pa ya dimtang? Adda iya yan da dumeng. Ngam umalati kanumot dito'y balay. Kastaya. Way, Kaya't kuman nakasarsarita. Nalaing ka nung istorya, may papaniti na palabas. paglaingan na Nang runa no, may papaniti gubgubat, hindi panawon ti hapon. Ay, data nga raw. Ewan kayam. Awan ni Sufeng. Napan, iya ang darusa. Kakuyog nanto nga tan darusa ken duming amang itulor di ay pada alakay, akayat mo ang makasarita. Alas, orayek nga ruden. Makapalagi plakit nga raw. Awan, bitirano idi gubad na di kakatiklo alakay mo. Ewan nga raw. Amang ano ang mamuda. Adan tigo a kutsara day tala kay tatang. Pag kutsara ng tulakit di mo, tintol mangan liti balayaw. Aya, di makadakas. Aging kay ta, di tay pailaan mo ti husto anagan na. Mahay professor. Agam amudan sa kani inatekla. Adan tigo a kutsara day tala kay tatang. Pag kutsara ng tulakit di mo, tintol mangan liti balayaw. Aya, di makadakas aging kay ta, di tay pailaan mo ti husto anagan na. My professor. Ni, agam amudan sa kani inatekla. Ay, Oh, baring isulti pakaamuan tayo iti husto anagan na. Imbaga kung tinagan ka nga musika. Kasla di mo mo tamaw tinagan mo. by the way. Ni. Ikatin ng tibakpak na, itibukod na. Lukatan na dumi. By the Asit ka mo. way. Ha? Baring This is masirip mo iya, my iti pakabigbigan dog. kinkwana. This is my dog. Tatang, dugtag. Pakabigbigan di may sa military personnel da dyan. Anya, Mamay kayo. Yes. Mamuan tayo. Nonya gusto. This is my dog. Sino de talakay? Tikaak. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Duming, mauyong ka dyan. Tagari tatang. 1, 2, 3, 4. 1. Halt! Ah, Awan, kasta ayat ti agmarch. kapsat.
Makitak na tayo gemukit kasla. Awan! Dahito iti pangbigbigan dagiti kakadwak iti kanyak. Missing in aksyonak iti gubatan. Hay, kurakon kahit ha? Veterano, hindi gubat na ikaw, Igorstein. Kuna ti doktor nga adawar siya ko. Ket sumsumro. Ket agyamanak ta nakadanunak dito'y nagbugsutan. Sinapsapol ko ti imbilbilin day di amang ko. Asa pulag akabagis ko itirwar. Ta iso ti kamangak nga agbiagak pa'y. Kalpasan day di pan nakigubat ko. Adang rod kabagis mo di nagbugsutan. Adda. Ket iso ti pangibingayak iti naor-ornong ko a benepisyo iti panagsoldado. Taawan ba't pamilyak? Amangan no amamumit ti sapsapulan niya, ama. Mabaliin nga amoyo. Nakay, dahito yun tayo kutsaram. Api na iruwar mo dahito. Kwa. Ada kanu antigo akut sara dati sa nga ili. Mga no nan antigo pa dati akut sarak bakit? Aha! Nasarakang atalagan ti sapsapulag. Daitan ti sapsapulag akaparis daytoy. Kapat pa dati kutsarak dita. Gaputa, agkabsat ta, anapatawidan day di amang ta. Kunaktumat, asika ti kabagis ko itirwar, chairman. No kasta, kayong ka! Last, nakasarak kayo ti kabsat siya, tatang. Ay, sus! Nagswerte kayaw! Agkabsat kayo gayam! Di kayo tatang. Bak nang nakabsat siya. Surte, kabsat siya. Nene. Hanya na dyan napagtagainap ko. Nakabsat ni katuga nga kagusteng itirwar. Doming, mabali namin. Mayat di na panunot ni Nanang nga aramidan may Japonirarya ita. Tapasitan ti may mas masayag. Pasaray awan paikit din Una, kaduan na mo't ita na matay kat makrimate. Wen nga ron. Uray saan mo't anak ubit kat adumotan ti mayat amang papuri ti minatay ta. Uy, sumursurot dan iti tradisyon. Asan tayo nakairuaman? Sa bagay. Malimitaran paikit din ti bilang dagiti aglamay. Isu nga awanan ti agpalamay ti makalawas kan nasursurok pay. Kapautan ng ti upat aginggat 5 laang haldaw. Gapu day tayo ti pandemya. Adon tinabaliwan. Adumotan tinapukaw. At mo tayo, kat adadapay lang as ibibiyag. Adapay ka dagiti santayo amon anatayo na. Kasla gagangay la dagitan. Wanan niya. Kaslawan anyaman na pa yan no damadamag anatay. Makasursuro dagiti tao ang mga klone ti kinapudno. Mapatib ka ti pakinakam, gapo ka dagiti panubok ti COVID. Ewan gayam. Isong mo ilang nga awan ita ti agisursur-sur itinatnatang tanakubid ka no. Tayo nakasusun iti laba. Ngorela agraraad iti panipukpukaw na iti lako na nga utong. Kabatite ken taraw. Wan, awan day jayan. Natay ka no iti kalman. Isupot lasan miya napalabas iti barangay hall. Manon nga daw tinapalabas. Nagbiit ti biyag. Saan la maminanaw? Naguyok ka nulaang kuna ni inasak ka. Naggurigor. Idikwan, awanan. Ay, nga. Nataw-tawon niya ibagbagamit ay. Anyat pamayan niya, niya punirarya.
Nagbali na beauty parlor jamay sa at chapel nga iso ti ayan ni bakla pagpukisan kan pagmanikyuran. Manayunan ti negosyo ijay. Agla ko pa'y ni bakla iti wagwag. Wag. Wen, agbalin akwarta dagi ijay bado da tatangkan nana nga saan dan nga usaran. Anya? Nene, mayata. Mayat. Mayat, tinapanunot daro sa pamayaan iji po ni Raria. Agbali na wagwagan. Ang manyan. Bado da, ti wagwag da. Ay, mayat. Agbali na kwarta. Imbisa na kapumpunlaeng no ibasura da lang. Ay, ano takas jay mati aramidan mi kanirusa. Nagadumot ti saan mi na mausarabalo mi. Mayata talaga. Agbalin a kwarta. Ilakaw. Hanggang ada nga dapat gumatang. Ay, iturok ko man labis. Ay, naban ti utak ko. Paginanak man. Saan nga mo ni tatang mo, pinaibunag kun dito, dagito in karton ko abadbado may asaan min na maus-usar. Nagadumog gayam nanang. Talaga nga ado. Kun nalagda, kun kasla kabarbaro pa lang dagito. Tasaan mo ta nausar dagitan, manipod indulin ko. Kaputa agsok-sokat mo't ngaron da tao, iti uso. Nagadugayam ti bado yung asaan yung usaran nanang. Ado nakadulin la dagita. Regalo dagita kaduan na dita. Regalo dagita ko kumadre ka nagbalbalik bayan. Aya. Ay, state side nga raw. Kachuan. Ngam, nausar mi mat dagitan. Nagumumaak mat dagita nga inos-usar Amumot ka niya akaw. Nasinupak mat kat kadagiti alikhamag. Sayang, mat nga paisaw. Talaga Napinta, sinapanunot yun Nanay Sophia. Agbali na kwarta, dagiti gameng yo. Wan, GJ. Kat nay, pakibambantay mon San abale? Kasi ti panagpukis kan panagmanicure mo, kan amin at trabahom di ti parlor. At damat lang porsyentong kadagita no malakaw. Huwan, isupay mo't Paggarampang. Anyan, paggarampang mula Iso amin ditan Luka-lukamot ngamin, dagiti kabaddo nga alak babakla. Sungsung dagi jay. Amangan mat no sa dinula ditan ti maturturong yon. No daytay dagasanda ka dito iti malam. Imbaga mon Rosa. Ay, exciting mat kidi Rosa. Isa din umot nga iti pakadandanonan yaw. Ay na, ije kabisera. Mapan kami agbuy-buya iti show. Ay no. Anya show? Pabuya dagiti macho. Ay no. Dagiti agsal-sala ang macho. Ay no. Nagmayat sika. Awan yun. Kasjelat pang ibusan nyo iti kwarta yahon. Sagpaminsan laeng kanya. Sayang ti kwarta nga agpaiso Nanay Sophia. Ay talaga agur nung kakit day. Buen, napanunot ko mat dayta. Nang runa kat.
kagurguran nak ni tatang ko. Amang ano di nak to patawidan inton matay. Aniya? Kaya't ni tatang ko ngagbalinak amacho. Kasano nga ron kat nagsiksiak man. Pulos adi agbalin amacho ti kastoy alangak tanapintasa kan seksiak na. Ay na Rosa! Nagadon ti naatra kadagiti display abado ni Nanay Sophia. Ayo! Mayat ti napanunot na, Gigi. Adu matibado ka nakadulin. Irwar kung samat dito ita ag-display akmat Ay, wala. No di mon us-usaran, napintas pa Ay, hiyag mo dito Ay, correct ngan sa Rosa. Ay, sus, saan laang awan sa? Yung kakapirwaran, ta i-display mo at inton bigatan. Di uray mat dagiti dimon us-usaran abadom, Rosa. Sayang mat no nakadulin la ija aparador mo. Wan nga ron. Awan mo't mang tawid nga anak mo. Wan nanang, irwar ko mat inton rabi dagi jay nakadulin abado makindume nga saanan ang maus-usar. Ilasin kunton dagiti mabalin pay nga ilako awagwag. May mayat pa ya. Nagado ang nakadulin abado men. Gagangayon kada tayo a Pilipino ti kasta. Saan tayo mat ngamin akas kadagiti daddo maapulay nga agsukat da iti amin nga alikamon da kada agibos ti tawag. Wan nga rod. Ibelang dan dagiti daan tagsukat da. Pabarwan da mo't dagiti arwatan kanalikaman da. Idinto tada tayo, nakaugalyan tayon tagiduldulin. Katuan mat. Sayang da ito'y mausar tupay kung kunatayaw kat idulin tayo manan. Tagayam, agbubuot tulaang iti nakaidulinan da. Iso akasayaatan no pagbalin na kwarta dagiti mabalin pa'y ngay lako. Katuan, kasita. Total, usumot ita tiwagwag. O di? Ilako tayon. Iwagwag tayo mat ultimo dagiti kaslabag pigada na inasyot pan. Wanan niya. Ay da, iso ano da duma, Rosa? Gumatangak idain kadagitay sagsasanga pula wagwag. Tagayam agbalin la pagpigadan. Ay, kunak no siyak timon unang agurnos ti saka na. Ay, nakaun-unamat nila kay ikaw. Ay, hapo na yan. Imbag ko man, no, ada nakasagaan ng arwaten na ama ipaida iti lungawn. Nana. Nakakasitiada ka sa sahad, May. Marigrigat kami lang. Sang-sang kabaling matipensyon nila kay ikaw. Ay nga man yan. Kat naungkal mo tayo. Ay, kasanuwag pa yan, anabat-batay. Ay, Nana, di kay madanagan. Saan kami madanaimot unay? Kakaasyan mi dagiti marigatan amang paspasaya at iti pan nakaimasayag dagiti minatay da. Nga oray libren ti daduma. Ay, agyaman agno kasta, ma'am. Agbalin at charity ti po ni Rariami, Nana. Nangro na kadagiti marigatan a kailian. Ay, thank you nga rod no kasta. Ay, kat nila kay ko nga rodan. Lungon na lang tamok ang maisagana. Tauray kaskasanaw. Adamot piman insurance na nga inananusan na abinaybayadan. Malagayam. Ay ngam di pagbalsa mo ngay. Awan na kasagana akortamay.
Adumat siguro ti gagayam, kandag iti kakabagyan niyo. Agurnong kayo iti abuloy Ay, adamot basit agagayim may. Ala, asikaswan tayon ti panakaimasayag na. Tapno maipapublic servisyo matan iti radyo. Numangag dagiti kakabagyan ken gagayam yaw. Ay sigurado nga umay danto kitaan. Kagudwan to matan ti abuloy da. Unay Ay, adun to kumati agabuloy Tanay, adu ti pagkastusan ni ti lamay. Maipamuspusan yun tumaila ti amin. Ay, wan gayam nana. Anya tinagan niyo? Ay, kasip, tinaisurat anagan kaw. Kasip waragawag. Ay, awagan nakmutin iti kasip Kasip. Wan, ay, thank you naimbag kayo unay. No tersakitan, tamatulungan nakgayam. No tears. Wan, kas itinagan to'y puniraryayo. No tears ko na. San ka day? Ha? Nay, paingay maulawak sa mutan. Ay, nana, kasip! Anyat ko anyan! Ay, nagsalungay nga yan! Ay, nanang! Umay kayo! Arayatan da kami! Ay, agasawan dagiti nakamasayag. Anyan agas-gas at dagiti nga agasawa, nanang. Talagang agasawa da. Umapalaksa. Anya? Umapal kayo nga. Kastaman ti mayat. Awan maud uday. Agidanda. Ay, kunaklano anya ti ibagayong. Ay, nay. Kasanaw, datayon ti agasikaso. Akasla datayon ti akin minatay kadakwada. Ay, anya nga rod nga eh. I-public service tayo Barang adda umay akakabagyan da. Ito sa bado ni nanang ti bado di nakamasaya gabakay. Kitay mat barong Tagalog ni tatang nga dapay marakana ti bado di lakay. Wen, Kunam madlano da tatang kan nanang dagita nakamasaya gawin. saan mo't tila sasawundong. Saan mo ka di pa itinanawan dagita nagabay ang nakamasayag? Saan pa'y? Amumot sa anak unay agtantanaw iti nakalungon. Tauman ay amang batibat kanyak dagiti makitak anatay no ko Iturturid mo man ang mapantanawan. Sapay kalugong sapay ni tatang di nakadiso iti ulwaran di lakay. Anya? Kalugong ni tatang ko nam. Uy, malasin ko na di kalugong ni tatang. Tadapay markana letra G. Apay nga adda iti ulwanan tinakalungon. Ya kamo Siguro, kapataday tayo magdaan ng Amerikana ni tatang na iti suot na. Nagkunamot kan kang Amerikana ni tatang jay suot na. Damagam kanina na. Anya? Amo ni nanang no kasanoan na may apang. Kanabis dyan na itagasawa ang nakamasayag. Pumasyar kayo mo't ijip punirarya, Chairman. Tapno makita yung nagigay agasawa nakamasayag at tinulungan da Rosa kananang. Tinulungan da Rosa kinanang yaw. Uy, agasawa niya nakamasayag ijay nga indigent. Ngam gaputan na imbagdag ijay mangiman manage iti No Tears Funeral Homes. Aglang langada ita nakasla adamot kabaalandan iti bihag. Ita tanagurnusan na iti sakada. Aniya,
No indigent da, kasanungay. Sandalaki di ang makabahay di ti serbisyo ti punerarya. Mabalin na libre pa yan Anya, Hinkay ito matagpasyara. Intun Sabado pa'y matitabon na gijay. kasta, naimbag man. Kaslatsari ti ita di po nirarya. Talibren ti serbisyo na no kasanaw. Hala, agpili kayo laeng. Dagita nakahanger pang rain na dagita. Gigi, Okay, sige. mayat sa ngagpaiso ti negosyo, wag-wag Ay na Rosa, kas makitam. Magustuhan ta dagiti momo dress ni mother mo. Ay, dagi do ababay. dita, mother. Bumakaddan ngam insalapaydan kadagiti takyag da dagi sagduduhada ang momodres. Ay na. Akayat na asawen, kursunada do. Ay nako, makaporsyento akiti dakkel no kasto yung lang Rosa. Madam Damalaeng, yung tumatan dito dagitay tinangdanak akumboy, dagitay inggapok kiji balay alakok. Oh, wag mat. Ipawagwag mo mat dagiti dadtuma abado kasta. Wen, ado ti saan may ama us-usakan ni Dumeng. Inkarga kami na ni ti sako bag. Hala, kasta ka di matikaado ti saan yung os-osaran abado yung kinalakay mo? Wen, Gigi, sayang mat, nakadulin lang. An-anuan min tungay dagijay kat manay-nayunan mat amanay-nayunan. Ay wala niya. Siyempre, agat-gatang kayo mat akanayon ni tibado yung. Agpapabaro kayo akanayon sana ya. Uray mat sika, saan ka di? Ay, awan nga min ti may idulin ko abado. Sigsigudan nga alaan dagiti kabarkadag dagiti saan ko nakaykayad Rosa. Isumo ilagayam Hindi damo. Ado matijakon mo usar. Ngem, imparilip ko. Sa idikuan, hay na, di mo't gagayim ko, tagri-relief. Kasta? Ngem, amok itan. Amo kon ti aramedak Rosa. Anya ti aramidam? Ornong akmatan dagiti saan ko akay kayat abadok. Tairaman kumatan apakiwa dito'y wagwagan center ni Nana Sophia. Wagwagan center. Correct! Wagwagan center. Kaya na beauty shop matan. Kat double negosyo, Rosa. Ay na. Kumayo tanawan ng tiagasawa ang nakamasayag tatang. Kaslawan mo tagminatay. Bali da tayo nga rudan, tiyakin minatay ka dagiti agasawa. Ay, Thank you. Imbaglakit din. Tada kayo gayam tinangampun kada amang kan inang ko. Tano saan? Labos dakat ko man anay lungon. Ang mga no saan dapay kat nga tan anay lungon amay masayagan. Ay, lokasta, anak da ka. Wan, kat agyaman akmanon. ne. Amo kabigbigbigan nyo dagitoy asuot ko. Bado ka no ni nanay suping dagitoy. Impadawat kanya kon jay aglaklako iti wagwag di tabangir at chapel. Awagwagan ken beauty parlor. Anya? Ito pala kumadilaw ka na tabado kang stepin mo. Wagwag. Lako jay bakla. Ang inpadawat nan kanya. Ay gayam. Umayo kitaan dainang kan amang ko. Uwain. Umagay tatang. Kahit kula una yung makita yun iti bangkay. Abali, inampun darusak nanang. Aday ta. Kitain nyo ida. Ay! Yaman pa yapo! Tanag lang nga kayo matla tao! Inang kan amang ko! Pado kayo itigbado tibak ng atao!
Ah, Ay nang, abay nga, kasla, siyak mo dito nakalungunan Domeng. saan? Bado yun lang, dahil bado na. Kita niyo mo dahil may sapay nakalungong. Bado mo't ni nanang ti bado na. Tagtaga rin tatang. Panunutin niyo lang, nalabos ko man kita nakalungon. No di gapo ka na iti bado yaw. Yay, Labos na pamaano. Ay. Ang nyamanan na dya tagtagay na. Doming mabali namin. Nagado anak kapaskil ito FB. Apasi nga makmakan. Mulmula. Prutas. Ken nga duma-duma aputahe. Adamot na iti agipaskil wano agiposte karagiti agkakaima sa masda. Akas ka na iti lamas. Natnateng. Sa dadamagan. Noon niya ka no tinaima sa panakaluto na. Nadlawmat nga gindadamag lang. Tati purpos na kat agpaapal. Ayan niya. Ay, order mo at kape, Dom. Ay, thank you ah. Kunaklan no agsursurat kan. FB matay ta sangsangwam. Why? Kit-kitak man lang ito. Mulmula mat. Pasig amasetas. Kaya na ito yung mataduma. Pasiganat natag. Agmula tayon. Kuna namat dita. Why? Nga masitas mo ito infos na. Kit na ito yung nagipos itinat natag. Kuna na. Panagmumula man na yun. Natang versus masitas. Anyat pilyam nga imula ka rin ito. Agsalud-sudak mat, Dom. Mabsog dagita matam iti napipintas abuya, babaan dagiti imulam amasetas. Wano, mapnag ka mat iti taraon amis mo asika tinagmula. No siya, tati salon at ko tiyad adda protektarak, natnatin nga. Masigurado pa, yan natalgadak, manipod ka dagiti makapatay a pestisidyo. Ay, Siyempre, organic ti apitag to abunga dagiti imula ka natang. Idin to tano gumatangak ijitsendahan ka dagiti anatang. Sigurado, anataripato dagiti ka dagiti makapatay nga impugpugsit dagiti nagmula. wanan niya. Napintas ti organic farming, Rosa. Talaga? Aguray ka. Agriculture sa gayam ti damo nga in-enroll mo ide. Uy, saan kung sa alin niya kung kunakidi. So, nagsifa ka dagos. Kasta ka de. Hindi mo maing-graduate dyan, sukat mo a kurso. Wala, takasanaw Oo. Di nakitaan ni tikas na. Apay, Nalamabit lang nga, Dom. Agsubli akta tuloy tanto tek sarita. Inak man nagtimpla iti kapek. Mabit lang. Ganyan ni Rosa. Naawatan na ti kayat asawan ti panangkita kin ko na. Pudnumay. Sa anak-anakal pa si ti kursok. Talagasawa kami imot iden. Mayat gayam dayto Ilocano magasin. Ado ti ibagbagati nagsurat ditoy. Maipapan kadagiti mula anat nateng organically grown. Ada in feature da ditoy maipapan kadagiti insekto. Saan nga amin nga insekto kat kabusor wano agdadael kadagiti mula. Well, mate. Adut maadal ditoy, Dom. Uy. Kas ko masaragiti lawa-lawa.
katulungan ti manalon dagi nga insekto. Tano, naibateng da iti sapot da, agbalin damot ka na taraon da. Ado matimako na nga insekto a friendly. Kaya't nasawan, saan nga amin nga insekto kat naranggas. Mayat ita lang ang maamiris ko dayta. Ngam no nagusara kay ti pesticide wano insecticide. Uray na kita mako na friendly wano good insektaw. Maraman damot na namatay. Wanan niya. Ngam no surutan tayo nagiti nagkaw na awagas. Kaya nagiti mako na pangpaksyat ka nagiti agdadaal. Awan madangran ka nagiti mako na friendly insects. Karonan na, saan ba maapektaran ti salon at ti manlalon? Ay, wanan. Kan sana mapulyot ti angin ngayon tayo angsain. Kastamot ti danom ngayon tayo inumain. Kasanumat ang mapiktaran ti danom. Kat agapumot iti ubog wano unag ti daga ti danom. Ti kunam, ngamno kanayon nga agaramat kay ti sabidong itin kapanagtalon. Dumtang ti panawon at ti sabidong ket makadanon mo't lang iti unag ti daga. Taagsapon mo't ti daga ti agayos a pesticide sana ya. Kastagayan. Ket no kanayon na sabidungam ti daga baban ti pesticide kas kada chemical fertilizers mapukaw ton ti kinadameg na. Tanatay mo't na nagiti babasit na nabiyag iti daga amang pagpabak nang iti daytaw. Ay, audo ti ammo matalaga, Domeng. Isa nagpintas na tinaparatot alintag, may papaniti panagtalon organikaw. Ngam ti dakas na, nabayagan alintag na itaw ngam timot may patpatungpal. Apay nga ta? Kasano ay akit dakkel ti maalaala ti gobyerno kanang iti multi-company ti chemical. Isa di da basta ibatan lang itaw. Anya nga rod nga ti sirserbi na apinanday daday ta alintag, no di damot may patungpal. Dahita nga raod, Ang gayam dong, rumarak be. mapan ka dyan taranang. Wan, diya ka mo no sa dino ti kunana apapanan me. Angam dumagas kami di punerarya. Uwan, ni protokol iti COVID aganad kay lata. Di talam mo, kan di kayak baybayagan. Saan ka kading agdanag? Sumangputakin ton pangal daw, adanto ka duam amangan. Awan matimbag-bagak. Tay face mask and face shield mo. Ipalagip ko lang. Maawatak Sige do, mapanakon. Babayo. Ni, kastalatan. Awanan tay goodbye kiss dungaw. Huston ti pakaway-kaway, ure agasawa ta. Adan protocol. Gapoy ti COVID, agbalin tayo amin na praktikalan. Sige, indun sumangpot akong day takis nga ibagbagam. Ha? Mapanakon. Ne. Anya lakit ni Rosa ya. Ituloy ko man kit di abasan at magasin na mas basag. Nay, Chairman Gusteng, naglalap sa atin dagiti mulam anatang. Ay sikamot gaya ang pare Gampor. Sus, bilibakin ka. Nagagit ka launay. Rumbeng kung bakit agtugtugaw ka latan ni Jibalayo. Ay sus, maditi agtugtugaw latan pare Gampor. Bumiit ti papatay no kasta. Masapol amawat-wat tayo. Kasta ni Wan ba't kit dia? Tay makapag palingit kabut. Ken kang runan ti amin. Presko at araon nga ipaunag ken presko ti panuno ti masapul. Awan mo't Ta organic samot dagito yung mulam, Chairman. Ay, talaga mo't pirmi Mayat, Oh, bilibakin ka. Todo alaga ka.
Wen, pari kampur. Tasan mo't nga na pang komersyal dagitoy. Pagliw-liwaan laeng kan pang usar mi laeng mate. Miti makita ka kinaado ken kinalabon tim maapit mo, chairman. Saan nyo akabailan nga ibusen wan ikonsumo amin? Pudno dayta. Isu siyempre maila ko tidadumaan yan. Napintas ti kastoy, chairman. Unay ang nagsaya at kat kuman, no amin abong marangay kat adda backyard garden na. Planok nga rod nga ilungalong maninday to'y pari kampor. Pampanunutek nga rod. Mayat no at the Emergency General Assembly. Ay, suportaran ka iti daytoy, Chairman Gusteng. Iwas COVID pa ikat daytoyin ah. Nasayat nga rod no at darik na makasta pare. Pakaragsakan launay tuino mo. Wen, Chairman. Napintas launay no amin abu marangay kat makamula itinatnateng ken anyapay dita. Malibre lakit diti para usarda, dakkel na ba nagdayta? Pinayabandak kano diti opisina yo, Mayora. Wen, Chairman Gusting. Ngamin, ada na kay danon kanyak anapintas ka no dagiti mulam iti organic farm mo. May ibagay launay a proyekto da ito iti panawon payla iti pandemya. Ay, wan Mayora. Dayta nga rod ti sangkakunak. Maya ti panagmulmulay ta. Mabalin nga i-documentum to ta ikanak ti kopya. Ay, sus, pakidayawak launay, Mayora. Kayat ko launa dayta. Saan kang agdanag, Chairman? Mangibaunak iti umay mang video. Mayat da ito'y apagtuladan da. Mayora. Kayat ko apagbalinin a modelo ti organic farm mo, Chairman. Ket isu dayta ti pagbalinik a model iti intero nga ili tayo. Ay, agyaman launa iti dayta, Mayora. Pakaidayawak launay dayta. Ken si bubukal a barangay mi a nagbugsodan. Wen, Chairman Gusting. At dangamin pampanunutek a proyekto. Backyard gardening nga organic. Uwan Mayora. Yawag yu lang kanyak no kaano da nga umay. Tapno sa anak a pumampanaw iji balay. Agpaiso, Gusteng. Win. Ket amang ano ma-feature to pa iti TV ah. Data adwa. Ay, mas aglatakak ton. Ay, sus. Di iba kita daktumot ijay. Ay, siyempre ah. Tadwa tanto nga adda ije farm. Isungar nga agsukat kan tumot ah. Agsukatak. Di uray no aglipstick ak tupay. Ay, daking ka ah. Ang tikat ko asawan. Tay pang bangkag asuot mo ah. Tay payabya bakal lugong mo. Tay atidog timanggas na ablaos. Ken tay paratalon nga ruwata ma. Tapno tunay. Nana! Umayak man! Nini. Apay, Rosa. Ala, dumanon ka ah. Nay, kaslada na patagunay pagsarsaritaan nyo Wan, Rosa. At da ipadpadamag ni tatang mo, ma-feature kami to kano iti telebisyon. Oh? Talaga mai-feature dagi jay mula yaw. Wen, ngem umuna, umay da i-video ti organic farm mi kananang mo, takayat ni Mayura nga iso ti model na itintiro nga ili. Anya? Apaw, nagmayatan. Kayat na ngamin ama ilungalong itintiro nga ili ti organic agriculture when organic farming. Wan, husto da ita, Rosa. Kas iti endorso da dumeng kan dagiti pada ng agrikulturista. Organic farming ka no.
Iso, itay may lang lungalong. Wen, ta adda pa'y Republic Act na dayta ang napirmaan iti panahon ni ex-President Gloria Macapagal Arroyo. Masapol ang may lugalong itintero a Pilipinas ti organic farming law. Oh, kita mo ta. Apag isuuna iti panagmulmula ang may endorso kadagiti balik probinsya gapo iti pandemya. Oh, gets mo? Kasta nga rod ti bagbagata, tatang. Nanang. Ado pa'y dagiti bagbaga ni Duming, jak maawatan no daduma. Ay, gaganga iti agrikulturista dayta. Siyempre, ado dagiti termino ino balikas asan tayo amaawatan. Gagangay la dayta kadakwada. Ta inadal da nga rod, insuro kanyak ni kaipe. Ay, Di, no kasta talaga ang ma-feature dyan organic garden yaw. wen, balim ako na nga organic farm day jayen, tanalawa mo't basit jay bangkag ket aminulaan mi ken nanang maw. Wanan niya. Wen, Rosa. Di mabaling nga umayak tumay. Ay, na si kalataway ka. Umay kang to, Rosa. Takadwa da ka ama video. Abangan no patintuma ni Dumeng. Alam mo na, ayabam tumot na kayo. Ibagam, ta saan nga pataraki Away, ti pakaibidyoan tayaw. Katuan. Opo, unay ket nga tan at tar ko ay bakit Sika. Di ka man gusteng. Sikalat bang ibagbaga na taor ka? Siyempre, di mo mo't ibaga, di. Ayan na ko. Ala ni nanang. Sutilen naman ni tatang. Kano di la mabaen? Sunod mang ibagbaga na taor. Di na la mauray nga da sa bali ang mangibaga. Hindi ka mo lang mauray yun. Awan nga ron mauray ko ang mangibaga ng ultimo sika. Di ibaga ko, tap numadlaw da. Da ito'y latimakon namot nga asit ko. Adumot timak ko ng aset tiyo, tatang. Saan ka day, nana? Nilang tatang mo timang ibagay te day taro sa. Chairman, ita ka din ti yung may dagiti ag video iti organic farm yo. Wen, iso nga umaway tayo. Kaya't ko makita yung mo di farm ko. Ay, talaga nga umayak, Chairman. Ang, sayang. San minsamot ang mabalin ti makiragop iti video yaw. Ay, day tati jakamaw. Nga mga nodan tumot partisipasyon nyo, kas kamang ti barangay council. Iso nga umay kayo. Da kayo kadagiti kagawad. Ngam, amang ano adasan nga umay kagawad. Ay, Sigurado, Chairman. Ni kagawad padtok a kontrabida, Chairman. amang ano umay ngam, ay, umay lagosyoso. Agkita iti pangdadaal nanto iti may lungalong a proyektaw. Day talaeng Hangem. Adalaking kwa na daytan, nukas sa taramidin na. Basta matuloy ti video. Iso nga umaway tayaw. Nakaun-una tayon dito'y farm. Anya nga oras nga dadagiti ag video. Nagrubwat da kano ni Jaile, kuna ni Mayura. Nyawag na itayain. Mayat nga rod. Ano matuloy matlaang? Nagbayat to. Pwede pang away asuot ka na. Di oras yak mat. Nakapayabiyaba. Nakabutasak. Ori nakapudpudot na kitanusanin. Di lakit kayat ang matapukan tadapan yun Nay, di magkagawad patok dito may dito'y tatang. Itahaman pa'y. Mayat tirungitan na. Di mat oposisyon day ta. Wain. Kaslasan nga grup-grupa nga oposisyon iti dayta ang irsi na ita. Payman. Nay, anyat aramidan nyo tatang. Bareng santon nga kontrabida.
pakatakman iti strategy. Hey! Imbag tayo may kamot dito organic farm ko, tanas! Nay, inawagan nakmata na iti Jack kay kat aber nga skaw, kagawad patok ko na yun at takadin Chairman. Ay, wala ya. Ay, nakairwaman nga awaging kanday ta kagawad. Kan tila ang apelyidom apadtok ti may balbalikas. Iso, man ti makamo itipud no anagan mo, maisursura. Ayos latak mo maano, atanasyo anagan ko may surat ti awag dagiti daduma. Saan mo ta tanas? Kunadalatan, kasla satanas no. Ewan nga raw. Tiyadat na, kas kamot satanas iti panagkita ti daduma kahit kas kanyak. Chairman. Dispensara. Ay, oposisyon kalatay ti panagkitak ngamin kahit. Ay na, kastala ti panagkita yo kanyak. Ngamiti pusok, sa anak kon nga oposisyon, Chairman. Kastaya. Ay, sasaunga tayo ti pudno tayo. Ne. Nakangirisiya kas makita yo. Ngem, saan angir si aso na ito'y Chairman? Ne, awan ibagbaga kakastatanas. Ay, say, kagawad pa dok. Ada gagaram. Siyempre, Chairman, kagawad akmat iti barangay tayo ang nagbugsutan. Umayak mat tumabono iti mapasamak shooting dito'y farm yo. Ay, siyempre, Bale, modelo farm tinagbugsutan da ito yung Chairman. Taga nabugsutan akmat. Runaan na, kagawad akpay. Iso proud akmat. Nagpintasin na din ganda kita, kagawad pa daw. Itayak pa'y ngagdingdangag. Ay, maragsa ka na kadagitimbagam mang tanas. Ay, kagawad gayam. Hey, Rosa, manipod ita. Saan akon akas iti panagkita yung atanas. Atanasyo tinagan kaun. Kan saan mo't atanas ti birngas ko kuman. Atanasyo tinagan kaw. Kat saan mo't atanas ti birngas ko kumaa. No di kat asyo. Ngam. Saya atin yung ibalikas. Tama nga no agbalin mo't nga aso. Ti panagdenged dagitay adda sulsulot. Wano tultulang na. Alawan, tapno nadaras ka amayam amo atanasyo latan, tiyawag miking ka. Ay, thank you, Chairman. Ay, no. No saan lang adda protocol gapo iti COVID, yarakop ko la kumanteragsak ka. Ay, saan. Pwera arako pa na. Pwera COVID. Tindik ulatan iti gem-gem. Data. Ay, wala. Allah! Mga numakidjas na kita. Kunagtumag. Nagkidjas na kita yung gamiyaw. Pinarusok kayo ba't tayo? Okay lang, Chairman. Anday ko. Saan mo na igagara, Rosa? Ayos lang. Salbagan. Ay, pamarang sangit. Reconciliation ko na kuma. Ay, tagtagay na pala dyan. Imposible ang pakumbaba ni kagawad padtok. Tanas lang pala dyan.